urakoze mwami gukomeza kubana natwe kudufungura ubwenge tutahure ibyanditswe byera ubwira ubwami bw'Imana kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge bwo mu ijuru butari bwo muri iyi si bwa bundi bwagizwe ibanga iyo bumenywa n'abatware b'isi. Ijambo riravuga ngo ntibari kuba barabambye umwami w'icyubahiro. Urakoze mwami kubwo bwenge wabuduhishuriye buduhesha gukizwa tukamenya Imana y'ukuri. Umugisha rero abantu bose bari muri amasengesho waye mwami kumaramaza bamenye ko ugushaka atagushaka gusa ariko ngo agushakana umwete mu izina rya Yesu, amen. Dusome Yeremiya 29 umurongo 11, 13, 14. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, ni ko Uwiteka avuga. Kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, ni ko Uwiteka avuga. Kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe, amen. Ariko 13 mwumvise nta condition Imana yatanze kubayishaka. Vous me chercherez et vous me trouverez si. Iyo bavuze si aba ari condition, ni conditionnel. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Soma. Muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose, amen. Nimunshakana umutima wanyu wose. None se murindi jambo niki? Si vous me cherchez avec un cœur déterminé, nimushakana imitima imara maje. Murumva? Gushaka Imana ni kimwe, tuyishaka gute? Tuyishaka n'uwe mutima. Nuvuga ngo uyu murongo wa 13 Yeremiya 29 ushobora kuwucamo ibice bibiri. Kumushaka, amen, ni kimwe, ariko kumubona kiretse umushakanywe umwete. Gusenga ni kimwe, gusengana kumaramaza ni kindi. Murabona aho byapfiriye? Muzanshaka muzambona, muzansenga muzabumva, ariko nimunshakana umwete, nimunshakana imitima yanyu yose. Matayo 7:7. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, amen. 8. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa, amen. Mwe mubariki. Mushake, mukomange, mubwire gute? Musabe. Mubariki. Ibi byose izi nshinga ko ari eshatu. Izi nshinga ko ari eshatu. Musabe, mushake, mukomange. Mu gifaransa byitwa des verbes d'action. Ntabwo ari passif. Action. Kugira ngo usabe ntabwo ari ibintu byoroshye. Ari n'umuntu inzara ishobora kwica kandi uwamuhembura hari kandi aramuzi, ariko bikamunanira gusaba. Mu imfura ntabwo zisaba. Inzara ishobora no kuzitsinda hariya bafite isoni. Izo nshinga ko ari eshatu: gusaba, gushaka, gukomanga. Tubibona mu mugani wa Yesu
Luka 18:1-7 tubibona mu muntu hariya wa mupfakazi. Soma wumve. Aho niyo muza kubona ikindi gisobanuro cya determination cyangwa kumaramaza. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana siyo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Amen. Uwo mupfakazi mumva yararanzwe n'iki? Subiramo hariya ku murongo wa 1 n'uwa 2. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera. Uriya mucamanza mubi ntabwo yakoze ibintu kuko yagize impuhwe. Yakoze ibintu kuko yari afite imbere ye umupfakazi yarahiye ko atazamuha amahwemo kugeza aho amuha icyo ashaka, amurengere kubanzi. Uriya rero umupfakazi iyo abikora rimwe kabiri, ukwezi, amezi abiri, akabona uriya mucamanza ntacyo bimubwiye, agahita bivamo, ntabwo yari kugera ku cyo yashakaga. Ikintu cyatumye agera ku cyo yashakaga ni ikitiro turiga none. Yari afite kumaramaza kandi yari afite icyo ashaka. Icyo byamusaba cyose, igihe bizamufata byose, nzaruka ari uko uriya mugabo mubi, mucamanza mubi, andengera. Iyo niyo bita determination. Kandi uyu mugani ntabwo ari umuntu wawuzanye, ni Imana, Umwami Yesu, ngo atwigishe gusenga tutarambirwa. Prier avec persévérance. Kuko ise Imana idusaba gusenga tutarambirwa kandi izi ibyo dukeneye. Iyo niyo principe Imana ikoreraho. Ibishaka kureba ko uwo muntu koko aha agaciro ibyo yarayisaba, ko atarayikinisha. Abantu benshi rero mu buzima bwabo bwa gikristo ntibasubizwa, atari ko Imana itabumvise, atari ko Imana idashaka gusubiza, yabonye ko batari sérieux cyangwa sérieuse, yabonye ko batafite kumaramaza, ntabwo baha agaciro ibyo basaba. Ibi bahita bibaha, ibona ko ntacyo batwaye. Imana rero irabireka. Mwabivuze ikintu cyo kibuze mu bantu ba none, kubera ko nababwiye ngo turi muri sosiyete yitwa sosiyete yo kuzapinga. Kuzapinga no gufata ibintu, ugafata iki ukakireka, ugafata iki ukakireka, nikiranahaguruka ukakireka, ugafata ikindi ukakireka, nikiranacumbagira ukakireka, niyo bita sosiyete irazapinga. Iyo jambo ni jambo shasha, c'est néologisme. Ni gufata telecommande, ufite hariya televiziyo, ugahamagara isheni utaranamenya ibiri buze, ukabahamagaye iyindi, ukabahamagaye iyindi, ukamara umunsi wose uri imbere ya televiziyo, bakubaza ngo ese wakuyemo iki? Nta na kimwe. Babyita kuzapinga. Mu buzima rero abantu bari barazapinga. Wabizi afata inyanya ngo araje gucuruza, ntabwo aramara n'iminsi 2 ngo bamenye ko afite inyanya nziza, yabivuyeho yafata ibitunguru,
ibitungu nayo yabishira hariya, niba aramenya ko afite ibintu byiza yabivuyeho, afashe imineke nawe aramenya ko afite ibyiza yabivuyeho, hanyuma rero noneho ati ngiye muri mituyu, niba aramenya ko afite mituyu. Ngibyo rero ibyo abantu bakinoge bari barazapinga gusa. No mu Mana rero niko kazi kabo, ntago bafite determination, ntago bafite kumaramaza. Imana rero nikunda abantu bazapinga rero, ikunda abantu baraho, Imana ishaka abantu bamaramaza nk'uyu mufakazi. Imana ishimwe. Haleluya. Hari n'abandi bihebye completely, ibyatsi byarameze imbere y'irembo ry'amasengesho n'amahwa, narasenze nacyo bitanga, yewe nakundi nimba bihira bamwe ntibihira abandi. Tugaruke kuri Yakobo akora umurimo uruhije. Murazi umurimo yakoze ni umurimo uruhije, umurimo wo kuragira mikumbi n'amajoro akacunga. Ça a été un métier qu'il avait usé. Murazi impamvu babwira ko Yakobo yari umuntu afite kumaramaza? Hari igihe tusoma nitufata umwanya gutekereza n'amagambo yabwiye Farawo igihe yagiye n'umuryango we muri Egiputa bahunze inzara i Kanani. Farawo akamubaza ngo ufite imyaka ingahe muzehe? Igisubizo yamuhaye nicyo ubona ko iriya myaka 20 yamaze kuba abandi yaramukamuye, ariko yarazi icyo ashakaga. Tushaka ibintu byihuse, niyo mpamvu iyi generation yacu bita generation micro-onde. Ndashaka kafe mu segonda, pam 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 pam, kafe. Ndashaka icyayi mu segonda, papa papa. Tugashaka kubana n'Imana nayo nka micro-onde, tugashaka kubana n'Imana muri command express. Ayibise barashaka amasengesho express. Pam 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 pam, Mana kora. Nibyo dushaka twebwe. Turamenya Imana. Yikujije gato mu masengesho ngo ntabyo yabibonye, pa yasimbutse mu bindi. On n'est pas sérieux. Dieu n'aime pas des gens qui ne sont pas sérieux. Mani kunda abantu batari sérieux na gato. Tuguma ku kintu ngo tukihambireho kugeza aho kigenda, kugeza aho kikunda. Ntabyo. Nous voulons la vie facile. Abantu bakera bari bafite ikintu cyo kumaramaza, ariko kigiye byararangiye. Niyo mpamvu ubona les jeunes ne réussissent pas benshi, ngo atari bose. Ils veulent la vie facile, bashaka ibintu byihuse, ibintu by'ako kanya, abyuke yabaye umukire kandi yaryamye nta giceri afite mu mufuka, abyuke yabaye umukire. Murabumva, aryamye nta giceri abyuke ari umukire. Bashaka ubuzima buri facile. No mu Mana rero bashaka ibintu nk'ibyo. Ntago bibaho, ntago bibaho. Ibyo biba gusa muri filime, mais dans la vie réelle ça n'existe pas. C'est un combat permanent. La vie est une lutte. Life is struggle. Life is struggle. Niko ibintu bimeze. No gendana n'Imana ni struggle, no kurwana urugamba. Amen. Muvuge muti sawa gutuma umwana. Umva ikikwereka ko Yakobo yabaye mu buzima bukomeye kwa Labani ni igisubizo yahaye Farawo. Itangiriro 27 umurongo w'8 ugeze ku murongo wa 9. Umva igisubizo Yakobo yahaye Farawo amubajije imyaka ye. Bihita bikwereka iriya myaka yamaze kwa Labani ko yamukamuyemo
imbaraga zose cyangwa nyinshi. Genèse 47:8-9, Itangiriro 47:8-9. Farawo abaza Yakobo ati imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa basogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Amen. Amen. Mwabibise. Amen. Haleluya. Imyaka ye ntabwo iwanye n'iy'ababyeyi be cyangwa Abrahamu na Isaka, ku mpamvu ikurikira nuko yabaye mu buzima komeye. Oya, nimufatiye jambo ngo uruzerero y'Inyarwanda byanyu, amfite yashaka kuvuga imyaka y'ubuzima bwe. Nose yabaye gusa zerera. Ntimubizi ko yabaye imyaka 80 kwa Labani. Ni imvugo iva muri ubuzima n'urugendo. Nuvuga ngo imyaka y'urugendo rwanjye muri ubuzima. Amen. Omberiza. Les jours des années de mon pèlerinage. Nous kuzerera se. Voilà. On peut être victime de traduction. Nuvuga ngo yabaye mu buzima bukakaye. Ya myaka yamaze kwa Labani. Ijoro nama. Kuko arabivuga abwira Labani. Ati naragukoreye durement. Ati naragukoreye mu muhate komeye. Kuko Labani yahoraga amuriganya. Ku mushahara bumvikanye. Bayibise. Labani yari umuriganya nawe. Ni kuvuga rero Yakobo iyo ataba mu buzima bwe kuva kiri muto yaragize strong character yitwa determination, yitwa kumaramaza, icyo nshaka kugeraho mwe ukigeraho. Okay, ntabwo yari kumara iya myaka kwa Labani. Wabibise. Yari gufata Rasheli we kigendera, ntabwo yari gutegeza imyaka yose. Amen. Wabibise. Kuko na Rasheli aramukundaga. We ni imihango n'imigenzo icyo gihe ntiyari kwemera ko bagenda, ariko yari kuba wenda mu gahinda gatuma bimanira no gukora. Wabibise. Kandi kugira ngo aronke Rasheli byari ngombwa ko yihangana kandi agakora, kandi akumva ko akwiye kubigeraho. Nuvuga ijambo rimwe, Yakobo yaranzwe no kumaramaza, nubwo byamushizemo imvune mu buzima bwe. Amen. Noneho turashaka gufata rero ya ntambara rero yarwanye nijoro. Niho tugarutse kuri ya ntambara yarwanye nijoro. Amen. Tangiriro 32 murabyibuka. Tubongere dusome 29. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utamaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Amen. Amen. Yakobo rero Imana iraje nijoro kwa Labani aho Yakobo ari, intambara itaratangira kuko yabaye ari mu rugendo asubira iwabo. Amen. Yakobo Imana iraza imusanga nijoro iramubwira amagambo 31 Itangiriro umurongo wa 3. Imana imaze kubona karengane ndetse n'akagambane kashobora no kuvamo
kwicwa kwa Yakobo kandi ari kuri bavandimwe be kwa nyirarume, atangiye kubona nyirarume amurebana nabi n'abahungu be bamureba nabi, kubera yuko Imana iramuha umugisha ku byo basezeranye azajya amuhemba mu matungo ye. Imana igaha umugisha Yakobo kuko ari ibimenyetso byagaragazaga ati izivuka niba zimeze gutya ni izawe, izimeze gutya ni izanjye. None Imana ikazajya izimwereka nijoro muri vision, ize ko uko zazimeze. Noneho umukumbi uragwira urusha wa Labani. Noneho amashari aratangira muri Labani n'abahungu be, ngo bari kuzageraho bamugambe bakamwica. Okay? None Imana irabibona iza kumubwira nijoro. Uwiteka abwira Yakobo ati subira mu gihugu cya basogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Amen. Amen. Ni Imana yamubwiye noneho ngo asubire mu gihugu cye Ikanani, ngo nzabana nawe. Amen. Mwumvise impamvu Imana yamubwiye ngo ahaguruke? Kuko batangiye kumureba nabi. Amen. Uko niko yahagurutse rero asubira mu gihugu yaturutsemo, igihugu cya Aburahamu na Isaka, Ikanani. Asubiyeyo rero ari mu nzira ko n'urugendo rurerure, amaze rero kumenya ko azahura na Esawu. Amen. Niwe watangiye rero kupanga rero uburyo yamugusha neza mbere yuko babonana, kugira ngo Esawu ntiyihore ngo amwice ngo twabivuze kare. Uko niko yagiye agabanya imitungo ye n'abagaragu be mu nteko. Inteko ya mbere igende, buri nteko ifite kado cyangwa gift cyangwa impano iri bushikirize Esawu. Ati mwebwe nimugere imbere Esawu muzamubwire ati ibi byose ibi ni ibyawe, ngamiya ibiki. Mumubwire ati umugaragu wawe Esawu, umugaragu wawe Yakobo ari inyuma, kugira ngo bamugushe neza. Narangiza wenda natumva ibyo akabica, inteko ya kabiri nimugeraho wenda umutima we uzigarura. Yagiye apanga gutya. Niyo mpamvu rero inteko ya nyuma cyangwa itsinda rya nyuma yari abagore be n'abana be n'abagaragu babo, leur servante na Yakobo. Mwabyo twabipanze. N'Imana yavuze ngo ipange gutyo. Niko mwibaza? Nimwibuke yari inde mbere atari Abayisiraheli? Yari Yakobo, umuntu azi mayeri. Ubu aracyari wa wundi Yakobo. Amen. Uyu rero aracyari umugabo wa kamere, aracyari umuntu wa kamere. Amen. Kuko ayo mayeri ye nubwo yari yayagize, siyo yari kumurokora. None Yakobo amaze kwambutsa wa mugezi we Yaboki, muragibuka, yambutse Leya n'abana n'inshoreke nako n'abagaragu, abakozi ba Leya na Rachel n'abakozi b'iki yose, we asigara wenyine hakuno rero y'uwo mugezi. Amen. Ajya mu Kinyarwanda bagise umugezi naho we musebute icyambu. Icyambu cya Yaboki, sibyo? Noneho amaze kubambutsa, amen, asigara wenyine. Yasigaye wenyine kubera iki? Kuko afite ubwoba bazica abagore be n'abana be byose. Oya, arashaka kuvugana na Yamana, kuko Imana yaramubwiye ngo ndi Imana ya Beteli hariya. Ndi Imana wabonye Beteli hariya. Amen. Arashaka avugane nayo. Iyo Mana yamubwiye ngo asubire mu gihugu cy'iwabo. Haleluya. Dusubire kuri 33. Igihe Imana yahoraga imwereka amatungo ye ukuntu Imana irayagwiza. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi ukamiga umuhigo.
haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Amen. Imana imwibukije ko ari ya mana y'i Beteli. Ni imana y'i Beteli, ni imana bavuganye i Beteli ngo numpe umugisha, ukampa ibyo kurya, ukampa ibyo kwambara, ukangirira neza, mpunze mfite inkoni gusa, nungirira neza, ukampa ibyo kurya, ukampa ibyo kwambara, nzajya nguha 10% cyabyo. Siko mubwiye iryo buye yiseguyeho arisukamo amavuta ngo hano ngo ni inzu y'Imana, ni irembo ry'ijuru. Imana imwibukije ibyo bihe. Ndi ya mana wabonye urwego, ndi hejuru yarwo, abamarayika bamanuka bazamuka. Haguruka usubire mu gihugu cyawe wavukiyemo. Iyo mana rero niyo ashaka kuvugana nawe, kuko ntabwo yamuhurije mu rupfu. Imana imukize Esawu. Mu gihe rero ari muri ubu bihe byo gusenga, niwe yabonye umugabo atazi, araje kumurwanya. Ese ni Esawu se waje kumurwanya? Niho yamusanze aho. Ibyo byose ntabwo yarazi uwo ari we. Iyo ukurikiye ntushobora kumenya uwo ari we. Baguma bazana suspense, mukabara aguma atubwira uwo mugabo ko barakirana bararwana, yaje kuvuga nyuma uwo ari we. Amen. Ngo wakiranye n'abantu n'Imana. Amen. Kuko mu buzima bwe yari intambara. Mwayibise? Izo ntambara rero yazinesheje kubera determination, kubera kumaramaza. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera kumaramaza. Kuko hariya kuri 32 aratubwira ngo c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'embouchure de la hanche, car Dieu a frappé. Dieu frappa Jacob à l'embouchure de la hanche au tendon. C'est Dieu qui a frappé. Donc wa mugabo rero wamukubise witako nima n'Imana. Ariko ejo twabwiye iki? Muribuka hano ejo iriya nzira ya revelation, Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana itanga inzira yo kwimenyekanisha ku bantu, kuko bamaze gutakaza kumenya Imana, sibyo? Kuko hariya muri jardin ya Eden, mu bya Eden, yari l'âge de l'innocence. Amen. Nta cyaha cyari gihari. Bamaze kwikanga hariya, Adamu na Eva batangiye no kubyara niki, abandi bana Seti tusa, Imana yatangiye kugira ngo y'abantu ko bavuze ngo mu gihe cya Enosh umwana wa Seti umwana wa Adamu na Eva, ngo niwe watangiye kwambaza Imana. Kuko bayambaje rero ikiye kubyereka. Yabanje mbere na mbere ibihe yo kwiyereka abana b'abantu, kwimenyekanisha kandi mu byo bita théophanie. Théophanie ni manifestation visible de Dieu à travers les anges, etc. Abamarayika, Imana ikaza ikabiyereka mu marayika wayo, sibyo? Nuvuga ngo rero uyu rero yarwanye na Yakobo, amen, ni Imana ariko muri théophanie yayo. Murayumva? Ni Imana mu shusho ya marayika. Niyo mpamvu rero umukara avuga ngo Imana niyo yamukubise kwitako. Noneho intambara irangiye agenda acumbagira. Donc ni manifestation yitwa théophanie. Wayumvise? Ni nk'ari avuga ngo Uwiteka amanuka ku musozi Sinayi avugira mu muriro, umusozi w'indi umushitsi, inkuba, ibiki, impanda. Murabona? Bavuga ngo Uwiteka amanuka ku musozi Sinayi. Hanyuma handi bakubwira ngo cyagiye wahabwa amategeko kuri wa musozi mu nkuba zikubita imiriro ibiki byose, ngo Dieu t'a donné ses oracles par son ange. Ngo Imana yavuganye nawe binyuze muri marayika, yari théophanie. Hanyuma mu nyuma ibihe bya théophanie birangiye, azi ibihe byanditswe byera bikatugeza kuri Kristo. Hano rero Yakobo abonye umugabo
batangiye gukirana kurwana lute. Murabona hari ikintu cyanuze ariya muri Senegal hari imikino bitwa le lutteur, nuvuga ari ku nyanja ya kuri Senegal ko yegera inyanja, sibyo? Ariho bajya ku musenyi, ni kuvuga ngo ni umukino wo kuva imyaka n'imyaka biri mu muco wabo. Rero baritoza, ni bigabo bifite ibigango, baritoza bakora amashampiyona, noneho bakahabwa n'ibikombe. Iba ari match ikomeye cyane, bagira n'abafana, niyo bavuga lutte. Niko rero byabaye muri rya joro, uko niko rero Yakobo yakirane n'uwo muntu atazi uwo ari we. Hanyuma ngo barakirana ijoro ryose, bwenda gucya rero wa muntu abonye ko wenda gucya, amen. Hanyuma akora rero iki rero gikomeye hano kuri 25. Nabyo bifite bivuga, abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Amen. Akora ku mutsi wo kwitako rye. Amen. Awukozeho, urumva ko yahise atakaza ekilibre, urabona nka sciatique iyi ikomeye cyane, atakaza ekilibre. Amen. Urugamba rurahagarara, rwarahagaze. Nubwo Yakobo bamukubisira ku munsi w'kwitako, yamugumyeho, aramufata, aravuga ati sinkurekura, komeza. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Yanze kumurekura kandi yamukubise kwitako. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Sinkurekura utampaye umugisha. None se umva uwo mugabo deja aracumbagira, bamukubise ari yatakaje ekilibre, ariko yamukomeje nawe ngo sinkurekura utampaye umugisha. Omereza rero mu buryo bw'umwuka, aho yamukubise, amen, bigatuma niyo nuriya mugabo amaze kugenda amuhaye umugisha, aho twumvise ko ari Imana, ngo yatangiye kugenda acumbagira. Niyo mpamvu Abisirayeli batarya inyama ya hehe, donc symboliquement. Amen. Kubera iki atamukubise ku mutwe? Urabona ngo yari kumwica. Kubera atamukubise mu gituza? Kubera iki yamukubise hariya? Kuko hariya niho hari imbaraga, kuko yahise atakaza ekilibre. Ni kuvuga ngo ziriya mbaraga za kimuntu wari uhagazeho, y'amacenga yawe, ce qui faisait ses forces, ibyatumaga yivana mu bibazo ugezaho, mwayumvise, Imana irabikuyeho. Uhereye none, je serai ta force, nigenza imbaraga zawe. Na niko kumuhindurira izina, le prince de Dieu, kuba ngoma cy'Imana. Uhereye aho Yakobo ntazongera kuba wa wundi akoresha bwa buryo, azahora igihe cyose, amen, yisunga Imana. Ubwo rero Yakobo arapfuye mu buryo bw'umwuka, mu mwanya aho Imana iremye Isirayeli. Imana ishimwe. Ariko byavuye hehe? Mu gukirana nayo. Amasengesho rero ni ugukirana n'Imana, iyo yitwa amasengesho yo kumara amaza. Sindepoza aya masengesho ntakubonye, ntabonye igisubizo, ntabonye breakthrough per se, ntabonye idirisha rikinguka, amen, ntabonye amarembo akinguka. Ni bakeya mu mateka yabo y'ubuzima bwabo bwo kugendana n'Imana bageraho, ni bakeya cyane, kuko aricyo bisaba.
dufate umwanya iminota 5 tujye imbere y'Imana tutekereze, ufate Bibiliya yawe wongere usubire usome Itangiriro 20:32 24 kugeza kuri 32, ugende witekerezeho wisengereho. Amen. Kumaze kumva ibyo ari byo n'ubuzima bwo gusenga, ibi bishushanyo ubuzima bwo gusenga. Hari ikintu gikomeye ushaka ku Mana, bisa no gukirana n'Imana. Ntukwiye kwirekura itaguhaye umugisha, ngo sinkurekura utampaye umugisha. Ntabwo byari byoroshye, yarahakomerekeye, ariko ntabwo arekura Imana adahawe umugisha, kandi yarawuhawe. Niyo mpamvu uyu munsi turahamagara Imana ye, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Tufate 5